Yesu hari umugani yaciye avuga zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura, izindi zigwa mu mahwa, amahwa agiye kumera araziniga, izindi ziguye kukara nazo ziramera ziruma, izindi ziguye mu butaka bwiza, bwa butaka bwiza kuko harimo ifumbire kandi bugeze hasi, mu gihe zameze ngo zimwe zeze 100, izindi zera 30, izindi zera 50. Amen. Ese imbuto yaguye mu butaka bwiza, iyo mbuto iba yaguye mu butaka bwiza igomba kwera, lazima itakomaa. Amen. Amina. Igomba kwera, lazima ikomae. Hari ahantu Frere Branham yavuze ati, kuna mahala mo ndugu Branham alitamka uvuga ati ndize ni byiza, sema ninaamini na amani ni kweli, ariko ibiguturukamo ni iki? ndani mwako. Aravuga ati ubuzima bwawe, akasema uhai wako, ubuzima bwawe, uhai wako nibwo bwerekana icuri imibereho yawe, maisha yako nicyo kibwiriza cyane. ndio mahubiri ya kwako, aho kugira ubivuge, kusema uistamke, aho kurabigaragaza, unaweza kuonyesha kwa nubigaragaza mu bikorwa, ukionyesha kwa matendo, na wawe uri hanze arabireba, na yule ambaye iko nje ataitazama. Barukubwira abatari baraye, ilikuwa tukiwaambia wale ambao wako Imana yatuganiriye kwa Mungu alituongelesha kwa neno nzuri, ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Neno la Mungu lina nguvu. Uyu munsi hari ikindi, na leo kuna kitu kingine. Imana ntigirarikira ubusa, Mungu aweze kualika watu kwa bure, ubwo irarika aruko yateguye, inaalika watu kwa maana imeandaa. Amen. Amina. Tudatinze mureke duhaguruke, tukawa tusimame, tuganire, tuongee kwa maneno haya. Reka dusome Abagalatia, acha tusome kitabu cha Wagalatia ibice 4, sura 4 umurongo wa 28 gusa. shairi ya 28 tu. Some Abagalatia, nasoma kitabu cha Wagalatia ibice 4, sura 4 umurongo wa 28 gusa. shairi ya 24 tu. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano kuko Isaka yarari. Iri ni ijambo ry'Uwiteka. Iyo dusomye ijambo ry'Uwiteka turavuga ati amen. Tunaposoma neno la Mungu tunasema amen. Reka kongere tuhasome. Acha tuongeze kubasoma. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano kuko Isaka yarari. Amen. Reka dusenge. Tuombe. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze hagati yacu Mwami, kandi ibyo ushaka aba ari byo bibaho hagati yacu. Ubushake bwawe turabutegereje, umanuke uze utubure iri jambo kugira ngo buri umwe wese waje aha abone umutima we, abone n'amazi yo kunywa. Niweho wavuze ati umuntu ntazabeshwaho n'ibyo kurya gusa, ahubwo azabeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa kawe. Ngaho natwe twaje gutegera amatwi yacu ijambo ryawe, ngwino nawe utuganirire data, hateye kuba ari nje Mwami, kuko jewe sinkwiriye data, ahubwo wewe ubwawe uze wikorere, nanje mbe igikoresho cawe. Manuka muri iri teraniro, imbaraga z'Umwuka Wera zigaragare hagati yacu, byose tubishize imbere zawe nk'Imana, natwe ukweze kandi twambika imbaraga. Je na mwene data duhagaze imbere z'abashiki bacu na bene data, uze hagati yacu data, udukoreshe nk'Imana, wiyubahishe nk'Imana, byose tubyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo rivuga ati abana b'amasezerano. Neno ambalo tunataka kuongea inasema eti ni watoto wa ahadi. Abana b'isezerano. Watoto wa ahadi. Abana b'isezerano. Ese nawe uri umwana w'isezerano? Mtoto wa ahadi. Uri umwana w'isezerano? Mtoto wa ahadi. Turi abana b'isezerano. Kweli si tu. Ijambo ry'Imana ratubwiye ati, ijambo ry'Imana ratubwiye ati, nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano kuko Isaka yarari. Kama vile Isaka alikuwa. Amen. Amina.
kuko Isaka yarari. Kama vile Isaka alikuwa. Nako turabana bisezerano. Nasi tuko watoto wa ahadi. Kuko muri iki gihe cyano wakati wa leo sasa hari amasezerano y'Imana yadusezeranye. Kuna ahadi ambayo Mungu alituahidia. Amen. Amina. Ese si dutegereza amasezerano? Kweli tunangoja ahadi ya Mungu. Si dutegereza isezerano? Tunangoja ahadi ya Mungu. Ndashaka ngo mwibagirwe ibiri inyuma. Ninataka msahau yale. Imitima yanyu yageze hafi. Mioyo yenu. Hanyuma tuganire ku ijambo abana b'isezerano. Neno la kusema kuko utari umwana w'isezerano. Mtoto wa ahadi ntashobora guhabwa isezerano. hawezi kupewa. Nta nubwo ryatugera utari umwana w'isezerano. Kama wewe mtoto wa mbere yo guhabwa isezerano, mbere upewa ahadi, uko waba ufite uwaguhaye iryo sezerano, utazi uwaguhaye iryo sezerano, ushobora kubihabwa. Amen. Amina. Niko biri. Ni kweli. Kandi ni ukuri. Ni kweli kwa turi abana b'isezerano mu gihe cyacu. Amen. Amina. Aburahamu Uwiteka aramuhamagaye. Bwana Mungu akamwita. Aramubwira ati Aburahamu, Aburahamu. Akamwita Aburahamu, Aburahamu. Va mu gihugu cya Sodoma. Va muri Uriya Bakaludaya. Ngwino nzakugira ubwoko. Kwereke igihugu. Nikuonyesha nchi. Tuzatuma. Ambayo utakaa. Aburahamu arumvira. Aburahamu asiga bene wabo. Asiga ubwoko bwa se. Asiga ibigirwamana bya se. Asiga n'igihugu cya se. Arasohoka. Araza. Amen. Kuko Aburahamu yari yumvishije ijwi ry'Uwiteka. Aburahamu yarasohotse. Bibiliya yatubwiye ati agenda atazi ariko agenda afite kwizera, kuko uwamuhamagaye ari umugabo wo kwizera. Uwaduhamagaye natwe ni umugabo wo kwizerwa. Uwo waduhamagaye ntatinda isezerano rye, ahubwo azarisohoza mu gihe cyayo. Amen. Igihe Aburahamu yarasohotse abwira Sara ati Sara ngwino tugende. Sara ati yari nzamubaza ati ese mutware tugiye he? Ko dusize inzu zacu tugasiga ibyacu tugasiga papa na mama, twebwe tugiye ahubwo Sara yarumviye. Sara agenda na Aburahamu. Amen. Niko natwe dukwiye kumva. Abagore bakwiriye abatware babo. Sara nguwo aragiye. Aburahamu nguwo ariye. Aburahamu mu gihe yagiye gusezera imiryango yabo akibabwira ati ndagiye, Loti yari uruhande. Uragiye. Nanjye ndagukurikira. Ariko si Loti ukurikiye Aburahamu. Aburahamu ko yumvishije ijwi, weho waryumvishije? Weho waryumvishije Loti? Wapi? Abana. Toyaryumvishije. Ariko kuko Aburahamu asohotse, nanjye yamukurikira. Uwo ni umwizera ukwinjira mu gikristo atarahamagawe, agapfa kucinjiramo. Ubwo Foster ari data wacu, nanjye ndaba umufurere. Ubwo runaka ari mwene wacu, nanjye ndabawe. Ntawe uzabishobora mu gihe udahamagawe. Iri ni ijwi ryo buri muntu wese akwiriye kwiyumvira ku giti cye. Nuryumva uzahamagarwa. Amen. Uzahamagarwa. Wa wundi waguhamagaye azakwishingira mu rugendo rwawe. Ariko mu gihe uzihamagarwa ukishyira muri urwo rugendo, mwene siko zakubera igisida. Igihe niwihamagara ubwawe ukizana, nutabona baje kugusuhuza hagati mu karundo bagiye, nutabona bageze iwawe ngo baguha amadolari, uzavuga ati barantarundo bagiye. Kubera iki? Arihamagaye. Amen. Uwihamagaye aliyejiita abona impamvu, anaona sababu, abona impamvu. anapata visingizio. Ariko wahamagawe n'Uwiteka agenda
aragiye yagera hageze akibambira ihema akabamba ihema yamara kubamba ihema akandi anashimika kale kanyumba kake anasema aenda kulala na Lutu naye vile. Amen. Amina. Hanyuma muda bateye intambwe, walipopiga hatua bageze imbere, wanapofika mbele kidogo, Uwiteka ntiyagashoboye guhereza Aburahamu umugisha. Bwana Mungu hangelibariki Ibrahimu kama angani pamoja na Uwiteka ntashobora kuduha imigisha abatizera bakiri kumwe nawe. Bisaba ngo ube umwizera nyakuri, ube umwizera nyakuri, Uwiteka azaguha umugisha. Ube umwizera nyakuri, uzarangiza umugisha. Ariko nutaba warumvishije, uzasubira inyuma nta kabuza, uzabivamo. Yesu azakubera igisitaza kuko wishize mu sababu safarini. Amen. Amina. Uwo Aburahamu ndio ule Ibrahimu akaenda. Uwiteka Bwana Mungu aramubonekera, akajionyesha kwake, akabwira Aburahamu ati, Bwana Mungu akamwambia Ibrahimu eti, pole, mimi ndiye nilikuita, nitakufanya kuwa taifa, nitakufanya kuwa baraka, kandi amahanga yose, mataifa, amahanga yose muri wowe bazahere kumugisha, atapewa baraka. Aburahamu ati, Ibrahimu eti, Bwana Mungu, mbona sina watoto? Mimi ni mzee, nitapata baraka je? Miaka 90 na miaka 90 Sara gacecu kanje karashaje, na Sara ni mkongwe wangu, ndetse n'imihango yarayiretse, hatahangana nje ndani ya desturi ya wake, na mtakuwa taifa. Bwana Mungu akamwambia eti, tuziko ndishobora byose, haujue kama mimi muweza yote? ndishobora byose, Mimi ni muweza yote, byose isarigeze yote sasa timu yote naiweza, yote nitaiteka, sababu mimi ni muweza yote. Bwana Mungu wanyizere, wewe amini sana ingera tuzaja. Abrahamu akakuwa na imani, ariko kuko yari kumwe na Sara, lakini sababu alikuwa pamoja na Sara wakurikiraga Aburahamu, sababu Sara alikuwa anamfuata Ibrahimu, kasema mtawala, ile ahadi ya kuzaa hakuna kabisa. Lakini sukamate hichi cha kazi, kamate hichi cha kazi Hagai, lauda ndimo Mungu atapitisha ahadi. Ibrahimu akatii, akasikiliza bwana mke wake. Wakati Ibrahimu alimtii wake, alimgairi Ibrahimu Bwana Mungu, lakini yale yote ilikuwa kusudi wari umugambi w'Uwiteka uhaboneke amashanga pate taifa mbili. Amen. Amina. Ibrahimu akamoa Hagai, akazaa kwa mtoto aitwaye Ishmaeli. Ndio wanaendelea na safari. Ishmaeli mamaye Hagai akaanza kumdharau Sara. Sara akamwambia Ibrahimu, fukuza yule, na yule ndiye alimwambia umuoe. Ibrahimu akamkimbiza. Dhambi ni ya Hagai, bali yale yote ni kusudi ahadi zipate kutimia, kusudi Ishmaeli waende. Bwana Mungu akahusika nawe, ariko isezerano ryari, lakini ahadi ilikuwa eti igihe nk'iki, wakati kama huu, mwaka kama huu, zaza nikakuta Sara yu na mtoto. Amen. Amina. Isaha yarageze, Isaka araboneka, Isaka akapatikana. Kuko twebwe tugendera ku kwizera, kuko Aburahamu yari afite uko kwizera. Isaha igeze, Sara wari ugeze mu myaka 90 cyangwa mu myaka 100, yongera kubaho, akaongeza kuwa. Amen. Kuko Isaha yari igeze, sababu Sara abyara kusudi Sara apate kuzaa mtoto. Wakati Sara alizaa mtoto, akazaa Isaka. Amina.
Wakati walienda kuona anaenda kuuza vazi musasi. Umukobwa si kwenda bazikwe. Urakambaro ashaje. Anauza mavazi ya watoto. Itazaa. Bwana Mungu inasema kwamba itazaa. Itakuwa baba wa taifa letu. Itawazaa watoto wengi. Byose byaje niki? Ilikuwa inatembea sambamba na sababu ya imani. Mujihutize. Wakati wewe hautapata mkono wa Mungu. Mujudafite uko kwize. Kama hauna imani. Uzabe muri inkokore. Wewe umwizera beshwaho no kwizera. Amen. Muri iki gihe cyacu ni igihe cy'amasezerano. Ayo masezerano turayategereje. Kuko ibyanditswe byatubwira. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano. Kuko Isaka yaraye. Turi abana b'amasezerano. Turi abana b'isezerano. Kuko Isaka yaraye. Amen. Ese murabinezerewe? Murabinezerewe? Turi abana b'amasezerano. Amen. Amina. Amasezerano ni ayacu. Ahadi ni zetu. Kandi ntawiringira cyangwa ntawiringira icyo atarabona. Hakuna mtu anaweza tumainia kitu ambacho hajapata. Amen. Amina. Wiringira icyo utarabona. Unatumaini yale. Icyo utarahabwa. Unaaminishwa na kile ambacho hajapewa. Sababu unachingoja pale mbele. Ndio ntabyo twabona. Bado kabla hatujaviona. Amen. Amina. Ndio maana tunaendelea kwa nini? Kandi urwo rugendo rwacu. Maana ile safari tugenda kwibukiranya amasezerano. Tunakumbushana ahadi. Kwibukiranya. Tunakumbushana ahadi. Ahadi yetu. Hapa kwibukiranya. Ejo runakaza kapita. Runakaza kapita. Ejo tuzagera muri paradizo. Ejo tuzaja mu ijuru. Ejo tuzahabwa umubiri mushya. Ejo tuzahabwa. Amen. Kugira ngo tugire kusudi tuweze tukiwa na nguvu. Amen. Amina. Amasezerano ayacu. Ahadi ni zetu. Amasezerano. Ahadi ni zetu. Mbere yuko uhabwa isezerano. Mbele upewe ahadi. Habanza ijambo. Kunatangulia neno. Ijambo ry'isezerano. Neno la ahadi. Iyo habonetse ijambo ry'isezerano. Kama kutokea neno la ahadi. Anamwambia Gerard, ndugu, saa hizi nitakuja kwako nikuletea ngombe wala kuwa telefoni. Ashera amenipa ahadi. Neno lile linazaa kitu kingine. Anaendelea kungoja siku ile. Ile siku saa hii Asheri anaambia kwamba atakuja hapa atiletea telefoni. Amina. Biblia inatuambia eti habanza isezerano. Unatangulia ahadi. Iyo hamaisha gutanga isezerano. Kama kumekwisha kutolewa ahadi, kunapatikana Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu anakuja wa Mungu wa kukwemeza. Jali ni wasezerano. Kwa neno ambayo ahadi. Habanza isezerano. Unatangulia ahadi. Iyo habanza isezerano. Kama kumetangulia ahadi, haboneka umwuka wera. Unapatikana Roho Mtakatifu kukomeza gasi. Wa kupongeza ile ahadi. Biblia inatuambia. Biblia inatuambia eti Maria yahawe isezerano. Mariamu alipewa ahadi. Mu gihe Maria yabwiwe ati, wakati Mariamu aliambiwa neno, uzajya umwana w'umuzaa mtoto kijana. Izi saa saa hizi na saa hizi Maria yakiriye. Maria alipokea ile. Maria yakira yangu. Alipokea mbegu. Iyo mbuto ile mbegu yaraje muguma. Ilikuwa ndani yake. Hanyuma imugumyemo. Ilipobaki ndani yake. Roho wake na akaenda. Kuko malaika yaramubwiye. Maria we. Urahirwa. Wewe umebarikiwa. Maria aravuga ati. Maria akasema iryo hirwe ni iki? Ile heri ni heri gani? Ni heri gani? Yule ni Mariamu na malaika. Malaika akamwambia, ndani ya wake wote wewe una heri, sababu yu karibu kuzaa mtoto kijana. Yule mtoto kijana yari ataponya mataifa yote, sababu atakayemkubali yote ataponyeshwa dhambi. Mariamu akasema, kweli mbone
umugore abyara, mwanamke anazaa sababu akikutana na mume. Sasa mimi sijakutana na mume, mimi sijui hata mume. Maria akamwambia wewe usiogope, Roho Mtakatifu ataja juu yako yeye atakufunika. Amen. Amina. Kama vile mtoto ambaye unakaribia kuzaa uzamwite Yesu, utamuita jina Yesu. Tafsiri yake ni ukiza ambaye anaponya wake. Amen. Amina. Maria yizera Yesu. Maria akakubali ahadi mu gihe yagize ako kanya umwuka wera yaje akaza kwake. Isezerano Maria ahadi Maria akangojea Maria byara wa mwana Mungu. Wakati litimu Maria akamzaa mtoto kijana Frank kuvuga ati ndugu Frank anasema eti naka gatabo ndani ya kitabu hiki alikuvuga ati anasema eti ngo kuko Maria yakiriye ijambo ry'isezerano kama vile Maria alipokea neno la ahadi mkwize ndani ya kuamini Mwuka wera Roho Mtakatifu akamjia niko nabizera nyakuri bakira ukwizera kumwimerere ijambo ry'igihe cyabo isezerano ry'igihe neno la wakati cyabo Mwuka wera akabaza. Amen. Amina. Ariko bakiriye iki isezerano ry'igihe cyabo bakakira ubutumwa bw'igihe cyabo iyo babwakiriye ukwizera Umwuka wera bazaho kugira ngo ashire ikimenyetso cyo kwizera kwabo. Amen. Amina. Iyo utakiriye ijambo ry'igihe cyabo nta Mwuka wera ashobora kuyoha. Hakuna ariko niwakira ijambo kupokea neno la wakati wangu kujizera Mungu nani amini kama vile Mungu alituma kwako Roho Mtakatifu ataja. Amen. Amina. Arongera avuga ati akongeza kusema eti kwahawe amasezerano ahebuje, tulipewa ahadi za ajabu kuruta ibihe byose zaidi ya wakati wote. Murwahawe tulipewa amasezerano ahadi ya ajabu kuruta ibihe byose, ushindia wakati wote. Kuruta ibihe byose, ushindia wakati wote ambaye tutangulia. Amina. Adusoborera inatujia kwako kwetu. Amen. Natimbilikia kwetu isezerano turayategereje yale ahadi isezerano rya mbere ryari ahadi ya kwanza izabatumira umuhanuzi Eliya. Uwo nguwo ni uzasanga imitima y'abantu sale mtoto. Amen. Ese twarabyakiriye uwo muhanuzi Eliya mwaramubonye igihe mwamubonye kumvishije ijwi rye sauti yake kuko yahawe ati ubutumwa bwawe uzategura kuza kwanje kwa kabiri. Siwe uzategura kuza kwanje kwa kabiri ahubwo ni ubutumwa. Amen. Igihe yaje wakati alikuja azafite ijambo rivuga ati bwoko bwanje nimusohoke muva muri Babiloni kuko Babiloni igiye kurimbuka. Sababu nataka kuangamia kwese twarasohotse sote tulitoka wasohotse mu madini tulitoka kuko kumvishije ijwi rya papa. Amen. Kwese turasohoka tukaondoka. Amen. Hanyuma kwizera amasezerano tukaamini ahadi kuko Isaka yari sababu vile Isaka alikuwa nakwe nasi ni kama hivyo tuko watoto wa ahadi. Ni kweli tuko watoto wa ahadi. Amina. Wahebrania Waroma Warumi kipindi cha 9 sisi ni watoto wa ahadi kandi tugomba kwakira amasezerano. Kweli tunapaswa kupokea ile ahadi kandi dufite kwizera. Ndio tukiwa na imani, sivyo? Dufite kwizera tukiwa na imani. Unasoma Lahira 10:8. Atakayesoma ataanza kwa sheria 8. Tunasoma mzima Yesu Kristo. Amen. Ugeze
atari bo bana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo bemerwa ko ari urubyaro rwayo. Kuko ijambo ry'isezerano ryari ngo mu mwaka utaha magingo aya tuzaza Sara abyara umuhungu. Amen. Umesikia? Umesikia? Ibyo ni ukuvuga yuko ile ni kusema kwamba abana b'umubiri, wana wa mwili sio wana wa Mungu, la bali wana watoto wa ahadi ndio wanakubaliwa kama uzao wake. Urubyaro rwanjye, uzao wa nani? urubyaro rw'Imana, Mungu. Amen. Amina. Isaka yari urubyaro rw'umubiri. Isaka alikuwa mtoto wa uzao wa mwili. Isaka yari urubyaro rw'umubiri. Isaka alikuwa uzao wa mwili. Ariko lakini Imana ishaka abana bayo. Mungu anatafuta watoto wake. Imana ishaka abana bayo. Mungu anatafuta watoto wake. Amen. Amina. Sasa umwana w'Imana. Nao uko mtoto wa Mungu. Umwana w'Imana. Kama wewe mtoto wa Mungu. Ufite iryo sezerano. Nawe uko na ile ahadi. Ufite iryo sezerano. Uko na ile ahadi. Umwana w'Imana. Kama ni mtoto wa Mungu. Umwana w'Imana. Kama ni mtoto wa Mungu. Ufite iryo sezerano. Uko na ile ahadi. Kuko ijambo ry'isezerano. Sababu neno la ahadi ilikuwa ile utaha kama magingo aya wakati huu. Sasa Sara Atakuja kama Sara atazaa mtoto kijana. Sara yarageze. Sara ilitimia. Mwaka w'Imana Ile mwaka ambayo Mungu alimwaidia. N'igihe kigeze. Wakati ilitimia. Sara akachukua mimba. Abyara Isaka. Akamzaa mtoto Isaka. Amina. Isaka abyara Yakobo. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo abyara ubwoko 12. Yakobo naye ubwoko 12 niyo miryango ya Isiraheli. naye kaza Israeli. Amen. Amina. Kwa bagiye guhabanza isezerano. Tuliwaambia kwamba kunatangulia ahadi, nyuma kukafuata Roho Mtakatifu. Amina. Tusome kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso. Umve nawe warashizwe ikimenyetso. Usikie kwamba wewe uliwekwa cyangwa nawe inkurikizi. Kama wewe ni mfasi. Kuko Abrahamu, sababu Ibrahimu yarahamagawe, aliitwa isaha igeze, wakati ilipofika Imana amubwira ati, Mungu akamwambia eti nicyo kimenyetso, hii ndio alama canje nawe yangu nami n'ubukebwa. Ni kutahiriwa, ni kutahiriwa kugira ngo utandukane naye n'amahanga, usudi utengane na mataifa mengine. Amen. Amina. Wakati ilitimu, Imana ihereza Abrahamu amasezerano. Mungu wakati ilitimu alimpa Ibrahimu ahadi. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 13. shairi ya 13. Amen. Fika kwa sura ya 14, kwa shairi ya 14. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Sura mwiringiye. Amen. Mwiringiye. Niwe namwe mwiringiye. Ni yule ambaye kumva ijambo ry'ukuri. Wakati msikia neno la kweli. Amen. Amina. Endelea. Ari byo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Kandi mumaze kwizera niwe wabashizeho ikimenyetso. Ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe. Amen. Uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura. Ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Unasikia kweli? Kama uliamini neno la kweli, unaamini neno la wakati wako, unaliamini, Mungu anakuweka alama. Ile alama ya kutengana na mataifa mengine. Ile alama inakutengana na masemi yako inabadilika. Ile alama na mwenendo wako inabadilika. Ile alama Mungu anakupa. Tasimama ndani ya kamera na sema ule anatengana na mataifa mengine. Amina. Amina. Imani kwa hicho kimenyetso. Wakati Mungu anakupa ile alama,
Mungu anakupa ile alama. wabona kigiye kirangiye. Unaona kwamba wakati umekwisha. Mu kino gihe atari igihe cyo Sababu sio wakati wa kufuatana. Wamenya ko isaha igeze. Unaweza kujua kama wakati umetimia. Unajiandaa. Unaandaa uhai wako. Sababu inakwisha. Ibimenyetso byose bya alama zote zilipita. Yote tulibonesha macho yao. Yesu anatukia. Yesu anatuambia kwa ishanga lizaterera ishanga. Mwambia bwana mzaterera ubuntu. Bwana atamwambia ufanye. Sasa ndio mkwile. Nani siku ile. Bwana ni pango kigisinzira. Sasa sababu gani unasinzia? Ni mpamvu ki? Sababu gani? Ni mpamvu kikifa. Sababu gani unashika vile huko? Umwana w'Imana tulifuata kuka. Mtoto wa Mungu ashike vile anapenda. Ahubwo yifata kukisha mu Bwana ashika kama vile neno linapenda. Nawe waravutuka. Kama ulizaliwa mara ugashikwa kimwe kimwe. Unawekwa kwa alama. Tugiye kwifata. Hauwezi kuishika vile unapenda. Kumenya kino ni kino. Bado unaweza kujua ni mabaya na ile mazuri. Kino Mwuka Wera aragishima. Roho Mtakatifu kino Mwuka Wera arakigaye. Roho Mtakatifu anailaumu. Ukagira guhitamo. Unafanya kuchagua. Amen. Amina. Biblia tugiye. Ninatuambia hivi. Niwe namwe mwiringiye. Yule ndiye Mungu mlitumainia. Mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Wakati kulisikia neno la kweli. Ari byo butumwa bwiza. Ndio habari njema. Kagakiza kawe. Wokovu yenu. Kandi mumaze bali kukisha kwizera kuamini niwo bashizeho ikimenyetso. Ndiye aliweka kwa alama. Alichumuka wera Roho Mtakatifu ambayo mliahidiwa. Amen. Amina. Alipo Mwuka Wera. Ndiye Roho Mtakatifu ambayo mliahidiwa. Mumaze kumva ijambo. Uliposikia neno la kweli. Dufite ijambo ry'ukuri. Tuna neno la kweli. Dufite ijambo rya sezerano. Neno liliahidiwa. Igihe cyacu. Tuna neno la wakati wetu. Amen. Amina. Igihe cyacu. Neno la wakati wetu. Igihe cyacu. Neno ni wakati wetu. Tunangojea kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Yule wahaweho ingwate. Yule ambayo tulipewa kwa alabuni. Uwo twahaweho ingwate. Yule ambayo tulipewa kwa alabuni. Ya kuliti. Ya kuliti yule uliti. Ukifika wakati wakati Mungu alipata wakati tawakomboa katika utukufu wake. Bwana Mungu apewe sifa. Pia ishukuriwe sifa. Amina. Kufika wakati Mungu atatukomboa. Atuwekako alama. Ndiyo arabuni. Niyo ngwate. Ndiyo arabuni. Abazi Kinyarwanda. Yale wanajua Kinyarwanda. Unajua arabuni? Ingwate murayizi. Unajua arabuni? Ingwate. Arabuni cyari kintu abakiri. Kilikuwa kitu ambacho watu wa zamani atiwekee kitu hiki. Hii ni arabuni ambayo itakuja wakati fulani. Nikupe habari ya kujaa. Wakati fulani nitakupa ya kujaa. Ndio mbele data. Atamwambia mbele data. Kuli mideni. Inakuwa na deni. Ndio deni. Sasa kamata hiki kitu. Nje kushaka. Nenda tafuta. Ijuzu ye. Ibona. Ibona. Takuja. Amen. Amen. Arabuni. Atabishiza bigwate. Amen. Achucho chimwe. Ile ndio alama. Kugeza ryari? Wakati kugeza igihe azaducungura. Wakati atatukomboa. Amen. Amina. Ijambo ry'Imana ratubwira. Neno la Mungu limetueleza hivi. Ibyaremwe byose. Maumbile yote. Maumbile yote. Inachanira. Ingaina ugua. Inachanira. Inachataka. Na ugua. Kugira bizabone. Usudi ipate. Ile siku ya kukombolewa. Ya kuondoa. Ndani ya utumwa. Amen. Amina. Basi tuliwekwa kwa ile arabuni. Tuliwekwa kwa ile arabuni. Ile alama. Akili tunaugua. Abana bacu bararwara. Watoto wanagonjwa. Yasi tunagonjwa. Kaja mukanga.
numva mbabaye mu mubiri natesa mwilini kandi mfite icyo kimenyetso bali napata ile alama. amen Amina. sababu gani? uko imibiri yacu itaraba ariko iyo mubiri wacu nibatungwa tuzagenda ducimbagira kingana zive mu ruhongo. Amen. Ibyo ni byo twizera. Ile ndio ahadi ambayo tunangoja. Amen. Amina. Dutegereje kubaturwa Tunangoja kukombolewa imibiri yacu mili yetu n'abana bacu watoto wetu imiryango yacu chama zetu dukeneye kubaturwa dukeneye gucungurwa aho tutazagera ngo twongere turware aho tutazongera ngo twongere tugire ubwoba. Amen. Dukeneye dufite ubwoba leo tunamwomba sababu hapigwi. Amen. Amina. Buno dufite ubwoba Tunaoga. buno dufite ubwoba Leo tunaoga. buno uri kubona kantu Leo naona mlango wako. kuza banteze umugeni Lauda wanitega. yewe kuza banteze umugeni Lauda wanitega. wabona kurimo Woga ndani yako. wambaye umubiri Sababu ya mambo. kandi ni ukuri Kweli ndio kweli. uyu mubiri wacu Ili mwili ni ya kuogopa. uyu mubiri wacu Mwili wetu uratinya. unaogopa. Amen. Amina. Akisha kutumana Lakini neno la Mungu dutegereje amasezerano tunangoja ahadi. kandi ayo masezerano Pia ile ahadi agiye kuza yu karibu kutimia. agiye kuza Yu karibu kutimia. agiye kuza Yu karibu. ndetse bari ku muryango. Ahadi yu mlangoni. Amen. Ari ku muryango. Yu mlangoni. Ibyo yavuze byose Sababu yale yote alisema. hari ibindi mutegereje. Kuna mangine mnangoja. Hari ibindi Vero, mutegereje. kuna mengine Hari unangoja. ibindi bimenyetso mutegereje. Kuna alama, kuna dalili ambazo mnangoja. Wite Anajiandaa, ahora ibyo biri muri shako. anakuwa katika kikapu chake. Ufite urugendo. Wakati una safari, Ufite urugendo. wakati una safari, Ahora bizinze. amefunga Kugira icyo usudi kesho. Rwanda nivuga. Wanapanda akisema akwende. kandi n'abagenzi baravuze ati Na wasafiri walisema eti imodoka si kuri gari sio ambaye inakungoja, bali kusafiri ndiye anakungoja gari. barabara. Anasimama Ahariho stop. kwenye kustop. Naba ni basira. Kama ni basi Agenda hagarara. akasimama hapo. Mwana. Mungu. Ulisema kwamba ningojelea Hano ni uzanza. hapa nikitanikuta. None ndagutegereje. Sasa nakungoja. Uzanza. Utanikuta hapa. Umwami azagusanga. Mfalme utakuta hapo. Umwami azagusanga muri ubu butumwa. Mfalme utakuta katika ujumbe. Amen. Amina. Dutegereje amasezerano yacu. Tunangoja ahadi yetu. Tusomeye Yohana. Wacha tusome kitabu cha Yohana. Mwumve isezerano dutegereje. Vile Iryo sezerano turaritegereje. kila ahadi tunaingoja. Ibindi byose twarabibonye. Yale yote tuliyapata. Bibiliya yatubwiye ati Tunatuambia eti nzabohereza umuhanuzi tunawatumia nabii Eliya ambaye atakutanisha watoto na umuhanuzi wazao. twaramubonye. Nabii yule tulimpata Ubutumwa twarabwakiriye. na injili tulipata Twabwakiriye. tulipokea. Baki ndani ya ile. Abadufashe. Bali tukishika akatuweka kwenye mitume. Bari wana. Mitume ndio baba zetu. Ibintu byose. Vitu vyote Tengeneza. akavitengeleza vizuri. Cyane bicungira kuba. Mazabihu akaijenga. Umubatizo w'intumwa. Ubatizo wa mitume ikaja. Amina. Abagore mu mwanya wabo. Wake ndani ya nafasi Amen. yao. Buri kimwe cyose mu mwanya Kila wacu. kitu nafasi yake. Kugira ngo Kusudi twitegure kugaruka. tupate kujiandaa kurudi kwa mfalme. Byose birategurwa. Yote inaandaliwa. Amen. Amina. Yote inaandaliwa. Zasigara. Mwenye tabaki Bazavuga ati usiseme kwamba upata kitu. warabyumvise. Uliyasikia. Abyumvise. Uliyasikia. Si uliyasikia. Arabyumvise. Uliyasikia kweli. Nibwo Selimani. Lakini omba Mungu kusudi upate kuishi. Ababona abantu. Usiwe mtu wa ukosa na ulifika. Selimani. Ombe Mungu akuwezeshe kubaki ndani ya ile. Kandi bigendere. Pia utembelee ndani yake. Korere. Uitumikie. Kuko nutabikore. Sababu kama uitumikie Ukabigumamo. ukabaki ndani yake, Naza. bila shaka hautabaki. Amen. Amina. Yohana. Yohana 14. sura 14 Kageza ku murongo wa 3. Yohana 14.
Yohana sura 14 tanzia shahidi wa kwanza hadi shahidi ya 3. Mwumve isezerano dutegereje. Sikia ahadi ambayo tunangoja. Wacha ndugu yetu atusomee afikishe kwa shahidi ya 3. Nawe nawe utegereje. Kama nao unangoja ya ahadi. Ya ahadi ni yako. Si kweli? Kama ni ngoja la ahadi, muhagarike imitima yanyu mwizere Imana nayo mwizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaba adahari mbababwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Amen. Sijyo sezerano ryawe. Je ni ibyacu. Ngo turifatanyije n'iki? Nawe turifatanyije kwitegura. Umwami Yesu yaravuze ati timuhagarike imitima yanyu. Timuhagarike imitima yanyu. Nizere Imana naje munyizere. amini Mungu nami muniamini. Sababu gani utafadhaika moyo? Icyanahizwe n'umutima wawe. Unafadhaika moyo wako? Timuhagarike imitima yanyu. Usifadhaike moyoni. Nizere Imana. Amini Mungu naye mumwamini Yesu. Mu rugo rwa data harimo amazu. Ndani ya nyumba baba kuna manyumba mengi. Manyumba yako. Amatara yo gupangisha. Manyumba ya wazi. Amazu yatazarihibire. Amazu atazarihamuriro. Moto. Amen. Amina. Ayo mazarahari. Yani manyumba yako. N'amashato meza. Manyumba mazuri sana. Meza. Mazuri. Meza. Mazuri. Yagiye gutegura hazashira umugeni we. Yagiye gutegura aho nzicara. Imyaka 2000 irasize. 2020 irashize ari gutegura. Abasore b'uyu munsi bari kurambagiza abakobwa ukabona babazanire muzini. Analeta moto na gari inaitwa la muziki. Kandi ico cagenda kigakora accident. Anaweza kufanya ajali. Ariko na muzini yo data ujaje gutegura. Yo ndishobora kuryoha. Ndishobora. Ira muzini nziza. Ira muzini igezweho. Ari mayitegura neza. Ari mayikora neza. Ari mayireba. Ayigenzi. Anaichunguza. Hapa na hapa. Abamarayika muhagire neza. Iye kubisa irageze. Igihe kirageze. Umugeni wanjye ariteguye. Utegure neza. Amen. Yagiye kudutegurira ahacu. Aho tuzaba. Aho tutazibuka ijyahano ku isi. Amen. Aho ngaho. Hariho kurira. Hakuna kulia. Hariho gupfa. Hakuna kufa. Hariho guteseka. Hakuna kufadhaika na kuteseka. Harakumbuza. Kugira ngo hakumbure. Nimwakumbura. Ushire makabara. Weka nguvu. Aho watendeburitse. Pale uzofika. Akabara kakiyongera. Nguvu ipate kuingia. Amen. Amina. Timuhagarike imitima yawe. Fadhaika moyoni mwenu. Mwizere Imana na Amini naye mumwamini. urugo rwa data. Ndani ya nyumba ya baba una manyumba mengi. Yavuze ngo nta n'inzu n'eshatu. Alisema hapa Amazu menshi. na manyumba Amasufa azabona menshi. Amasufa azabona menshi. Amabuye azabona menshi. Ntacyo azabona menshi. Ntacyo azabona menshi. Uwari wese uzamwizera azabona menshi. Itariki igikundi. Amani sana. Ko harimo amazu menshi. Na manyumba mengi. Ninde washobora kuvuga iryo sezerano? Nani alitoa ile ahadi? Ninde washobora? Nani anaweza Ninde kuiweka? washobora tunamwesa mu buzima? Iwaje Mjoni wa kwetu. byinshi. Uko vitu mingi. Ntababishobora. Hakuna mwenye anaweza. Nubwo baturamba n'abakobwa. Hata Watrump ni watu wa mali mingi. Bageraga igihe banyura. Nafika wakati wanashindwa. Amina. Ariko uyu Lakini yeye ni mfalme usumba abantu bose. ambayo Ntabwo yavuze ati anataka. mu rugo rwa data ni mazi. Alisema kwa baba kuna manyumba mengi. Amen. Amina. Arongera avuga ati Akaongeza kusema eti iyaba adahari ingalikuwa hayupo bababwiye kama nimewambia, kuko ngiye kubategurira sababu nimeenda kuandalia mahali penu. kandi Pia ngiye kubategurira wakati nimeenda kuandalia penu, nitarudi bashane niwabebe kwangu. bajanye Wabebe wapi?
Bashani wangu. Abebe kwangu. Bashani wangu. Abebe kwake. Wamekuwa kwake. Kandi avuza kumugomba adatara. Sema baba kuna manyumba mengi. Sasa nasema ni kwangu. Ni wao ni kwa Shalom. Wao ni kwa Shalom. Wao kwa Shalom. Wao bana tuzi ile jamani ya kazi. Shalom umenikita Mungu. Amen. Sasa nasema No kuri. Amen. Amen. Arahari rwose, arahari. Amen. Kama hayuko kama ninawaambia. Kuna manyumba mengi. Ukali zagaruka pia nizashanyura bebe kwangu ngo ahondi bahari nipo namwe abantu hapa kuzakuzabana. Amen. Uziraherezo. Amen. 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 Hakuna chuki. Ule nakwambia. Hawezi kupenda kudanganya wataingia. Na nakuja kubesha. Wale wanaopenda kudanganya wataingia. Amen. Acha kusomea mahali kwa tatara masomo. Yaani baba kuna Mungu kwa tatara masomo. Yaani baba achia. Meza kubwa. Sikia. Hakuna mtu ekazo mahali kwa ya ndakule. Baba kwa tuzana. Amen. Tatazama tu mapendo. Tasema kapendo. Wivu wako. Unatafuta vitu. Ndio maana. Mungu wangu. Ni pazuri sana. Ni pazuri. Amina. Au tutazongera kutana. Tutasahau shida zote. Tutasahau shida zote. Waibrania. Pale tunataka malizia. Waibrania. Amen. Amen. Turi abana b'amasezerano kandi igihe kirageze cyo guhabwa amasezerano yacu. Niyo mpamvu na buri mwana w'isezerano ndakwinginga kugira ngo witegure. Ujiandae. Ajiandae. Ibice 10. Sura 10. Rero dushakira Abaheburayo.
Amen. Utafutie Waebrania sura 10. na hantu hato Ni nafasi kidogo. Sura 10 uhere ku murongo wa 33 anzia shairi ya 30. ndagira ngo umwe wese Kila mmoja apate kusikia. ibice 10 Sura 10 ibice 10 sura 10:36. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranye. Amen. Hasigaye igihe kigufi cyane. Tembea kidogo. Ntazatinda. Biblia tugiye ngo Biblia inatuambia kwamba kuko mukwiriye kwihangana Amen. kusubiri. kuko mukwiriye kwihangana Sababu mnapata kusubiri. Kusudi kisha gukora ibyo Imana ishaka tenda yale Mungu anapenda. muzahabwe Sema ibyasezeranye yale ahadi. Amen. kwihangana Kusubiri ni wihanganire mwene so subiri ndugu nawe yako. kwihanganire Ayapata kusubiri. wihanganire umufasha wawe Subiri mke wako. nawe Ayapata kwihanganire kusubiri. wihanganire abana bawe Watoto. wihanganire bene so Ndugu mwihangane zako. mbese wihanganire Yote upata kusubiri. amen Amina. wihanganire biragerageza Amen. 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 wihanganire uburwayi wihanganire kwishana Amen. mugihangane Subiri. komeza mwene dawe Endelea ndugu. Haracyasigaye igihe kigufi cyane. Kandi uzaza ntazatinda. Kweli. Acha hapo. Acha hapo. haracyasigaye iki Unabaki nini? haracyasigaye iki Unabaki nini? igihe kigufi Muda cyane kitambo. igihe kigufi cyane Unabaki muda ngo kitambo. kandi uzaza ntazatinda Azatinda rwose. Yumve isezerano ryavuze Amen. uzaza ntazatinda Atakayekula. Ntabwo nshobora gutinda ntabwo ntashobora gutinda uzaza ntazatinda Endelea ndugu. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo twipfuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Amen. Amen. Imana ntibari tangiriro we none umeze ute umeze ute Imana ibari iherezo iherezo ryawe Amen. Amen. iherezo ryacu Kuri. Bizaba birangiye rwose. Cyane. Kama unakuwa kwa mwisho zamani Oh, naho bose. Umaziki. yale ndio Mungu anahesabu, lakini mwaminifu wangu azabeshwa no kwizera azabeshwa no kwizera uko kwizera ile kuamini na kuongeza, azabeshwa no kwizera ataishi kama kuamini. nyamara nasubiri inyuma Akirudi nyuma, umutima wanjye moyo wangu haitamfurahia, umutima wanjye moyo wangu haitamfurahia. Lakini sisi si watu wa kurudi nyuma, bali habari tupate kuangamia. Basi ya ahadi unaweza kuitoa, mimi ninakuendelea kusudi nipate kupata uzima wa milele, bali tuko na kuamini kusudi tupate kupona Amen. Amen.
azabikora. Amen, 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 amen. Amen. Warakoze Mana. Asante. Kuvugu bene data